birababaje kandi biteye agahinda. Mu karere ka Gicumbi abaturage barasaba ubufasha ndetse n'ubutabazi kubera ko ibiri kuhabera na gahomamunwa byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko abagabo bafite imyaka 50 kumanura ku myaka 40 bari gusambanya abana b'imyaka 17 n'ab'imyaka 18 bagatwita bakiri batonya. Abaturage bavuga yuko ibingibi bimaze kuba akamenyero, dore ko abakobwa basigaye batwita inda ndetse bakanga kujya kurega bano bagabo kubera ibyiza cyangwa ibitangaza baba bababwiye yuko bazabafasha kurera abana babo. Aba bakobwa nabo bavuga yuko bamaze kubyara usanga abantu bagabo batabitayeho, ahubwo baba bitaye ku ngo zabo. Abaturage barasaba ubufasha ndetse n'ubutabazi ko bano bagabo basambanya bano bana bakiri batonya bakabatera inda bafungwa bagatabwa muri yombi kugira ngo na bagenzi babo batazabitinyuka. Abaturage bavuga yuko bano bana aribo baba basanze bano bagabo kubera ko ngo bano bana b'abakobwa bamaze kunywa inzoga basinze nibwo baza kwishinza ku bagabo bubatse kandi bakuze, ugasanga barabasambanyije. Dore yuko ngo no kugira ngo babasambanye babahaye amafaranga cyangwa babaguriye inzoga banyoye basinze. Abakobwa bavuga yuko batabasinze ahubwo ari ukubura amaramuko, babura uko babigenza bagahitamo kuryamana na bano bagabo kugira ngo babone icyo barya. Abaturage basaba ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ko bwatangira gukora iperereza ku bana batwitiye mu ngo batujuje imyaka y'ubukure, abagabo babateye inda bakabasha gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo ibyaha byo gusambanya abana batujuje imyaka bigabanuke, kubera ko bavuga yuko gucika burundu bitacika kubera ko ngo hari abakobwa basigaye birema mu gatsiko bakajya gutegera abagabo mu nzira bakavuga ngo batahane kugira ngo bakunde babone ibyo kurya. Abaturage bavuga ko ari ibingibi bimaze kuba too much, buri gihe bihora biba. Ni mu gihe abaturage basaba n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ko bwashakira urubyiruko akazi bagakora bakiteza imbere ndetse ntibagategereze abagabo babahereza amafaranga kugira ngo bajye kubangiriza ubuzima. Ibi ngibyo byatumye benshi batangira kurira, abandi batangira kwifata ku munwa, abandi barangije bararira. Reka rero amakuru yacu cyerekeza mu karere ka Gatsibo aho umugabo yabyutse yambara neza akaza kugaragara mu mugozi yitabye Imana. Ibi ngibi byarijije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umugabo yabyutse mu gitondo arambara nk'uko bisanzwe ajya mu kazi mu gitondo, agaragara yapfuye amanitse mu mugozi. Ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza hano uno mugabo yapfire cyangwa hano uno mugabo yimanikiye mu mugozi, dore yuko atigize yimanikira mu mugozi iwe ahubwo yagiye ku giti cyari kiri hepfo arangije yimanika mu mugozi. Ese koko nibyo uyu mugabo yimanitse mu mugozi cyangwa yishwa ahubwo abamwisha bamumanika mu mugozi kugira ngo bayobye iperereza? Ariko ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza kugira ngo bamenye neza nimba koko uyu mugabo yiyahuye cyangwa yishwe akamanikwa hano hejuru ku biti. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nk'uko bisanzwe amakuru yacu tuyahere mu karere ka Gicumbi aho abaturage basaba ubufasha ndetse banatabariza abana bakiri batonya bari gutwara inda batewe n'abagabo bubatse. Abaturage bavuga yuko aba bana bishora mu bikorwa by'ubusambanyi kubera kubura amaramuko no kubura ibyo kurya, ugasanga bagiye kuryamana n'abagabo kugira ngo babone ibyo kurya, bikarangira bakuyemo inda zitateguwe. Ugasanga bano bagabo babatera inda, ugasanga babijeje ibitangaza yuko bazabafasha bano bakobwa bamara kubyara nk'umwana agize amezi 2-3, bano bagabo inshingano zabo zikahita zihagarara. Abaturage rero basaba ubuyobozi ko bwaza ndetse bagasaba n'ubugenzacyaha RIB ko bwaza bugakora iperereza aba bana baterwa inda b'abangavu, bakabazwa ababateye inda ndetse ababateye inda bakajya guhanwa bitewe nuko ibingibi bimaze kuba too much, bimaze kubabaza abaturage benshi cyane. Aho usanga umwana w'imyaka 18 19 atwite inda imuruta, ugasanga rero ari mu gahinda n'amarira avuga ati umugabo wanteye inda yaranyitakanye kandi afite umugore, urumva rero ntabwo najya guteza ingaro. Niyo mpamvu rero abaturage basaba ubuyobozi ko bwaza rwose bukabarenganura abana bakiri batonya bagahabwa ubutabera kubera ko baba basambanyijwe, ndetse abaturage bagasabira akazi urubyiruko rutuye hano mu karere ka Gicumbi kugira ngo bakore biteze imbere.
ngayo nguko rero reka tugaruke mu karere ka Gatsibo. Umugabo yabyutse yambara neza rwose nk'uko bisanzwe, arangije ajya mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko aza kugaragara yitabye Imana amanitse mu mugozi, aho uno mugabo yiyahuye. Nk'uko twarimo tubireba twabonaga yuko uyu mugabo yaba yiyahuye, kuko twasanze arimo anagana hejuru mu giti ndetse yitabye Imana, aho ubugenzacyaha bwo bwahise buza butangira gukora iperereza kugira ngo bamenye nimba uyu mugabo yaba yishwe, abamwishe bakamumanika mu giti kugira ngo bigaragare yuko yaba yiyahuye. Abaturage bavuga yuko rero uyu mugabo yabyutse ajya mu kazi nk'uko bisanzwe, ndetse yatambutse no ku irembo ry'uwitwa Godereva, ndetse akamusuhuza mwiriwe, agakomeza amubwira ngo yakire reka ajye mu kazi, ariko avuga yuko yaje kugaragara yitabye Imana. Ibiriho byarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka.